Hey, ciao insieme, belci vosotres ist es etwas per la partida. Oggi ist uns quel mini sguard un po' in giudor, mir dec un mezz in mercea da Coira. Oh, stise. Tu tegni no ci sung, ci tuch eint, mai ni bev da per tot oi bacterias. Si zonten l'aria schinox tirain flo, schinox so sein bicelas. Sur tot en lies cuco no ci dat in a massa jogt de per de. Ed ins pensa ci bacterias piuttosto schletes e von un galno zangnox? No, ellas son bler de ple ed en fitch importantes a nossa vita. Perché vens intermess in a giovna matta da savgiain ai dedi futur a per scrutar per nox las bacterias. Quaiceu ai arina. Asin sia pial en su cirp ad entuorn ella vivan bacterias. Mo, quellas in fetch pinches, las pli pinches creatiras schidat. A per se vede pli davar bacterias va arina oz tier Mattias e Nicolin che lavuran il labor del Canton Grigiun. Bacterias ein nominadament fetch importantes per nus. Ellas giden da tucchia qua che nus meiain, mo è da produzi da meiasch co per exempel kigiel, ligionges, peun ni yogurt. Mo tutina. Da kann die nicht stemmen die Bakterien. Ja, Bakterien werden oft mit Krankheiten in Verbindung gebracht. Man kennt es zum Beispiel von Salmonellen her. Da hat jemand Tiramisu gegessen, das stand schon zu lange bei Raumtemperatur draußen, bekommt eine Salmonellose, dann bekommt er Fieber, Durchfall, Erbrechen und daher rührt das schlechte Image der Bakterien her. Sconus carsteuns drovane bacterias da meia, la dreccia temperatura, il drec quantum d'oxigen, de sempel bacterias drovan in un pernaivel contorn per se multiplicar. A per quai dati biaras bacterias leu, neu che il carsteun viva ad assiu orden. Ad ora vanto in frascera anflainus biaras bacterias. I venci zon pretendiu che agi da pli bacterias in frascera che sin toaletta. Wenn jetzt zum Beispiel alle Ware verpackt ist, dann ist sicherlich der Kühlschrank sauberer als die Kloschüssel. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel fermentierte Produkte im Kühlschrank habe, also Beispiel Käse, ein Camembert, der jetzt nicht vielleicht komplett verschlossen ist, sondern nur in Papier gewickelt ist, dann können natürlich auch Bakterien, beziehungsweise beim Camembert sind es dann noch Pilzsporen, die können natürlich im Kühlschrank auch verbreiten, auf Oberflächen Platz nehmen und das kann dann auch auf andere Lebensmittel überspringen. Jubergia regularmente la frascera, allora las bacterias nigin problem. Il medem vale per la toaletta ad il telefonin. Cunque che nus tucain enquil fe se vens durant in gi, a quai condetta che bu adina a si jovra, a quel si da bia bacterias. Schäfer sind mehr gute Bakterien. Ja, also die Mickey Maus da auf dem Pulli zeigt es ja schon. Die Hände sind das Allerwichtigste, weil mit denen habe ich ja Berührung mit den Lebensmitteln. Also bevor ich an den Esstisch gehe, Hände waschen, danach die Hände waschen. Wenn ich ins Haus komme, Hände waschen. Und ganz wichtig, nie vergessen, wenn ich auf die Toilette gehe, danach immer schön die Hände waschen. Und für diejenigen, die lange Fingernägel haben, auch wichtig, unter den Fingernägeln es auch schön sauber halten, weil gerade dort sitzen die krankmachenden Bakterien auch. Ad aua a savun tongia, in sto buon desinfectar. Per quel che se lava memia fetch a jebu bien, con quel che il slava lu e navelnas buonas bacterias che proteggen nus. Grazie Fitch, ich sind sehr sehr. Was so wein, was ist ins Kopf? E precis quelles bacterias che un beccio bungas son farci nox che pain de frect. Vain in nas cestu po e corre trasor e tot tenor vain se la voxtisa meda. Mincin de nox son icrem finien 150 gedes malzang e pil solit cozza che bung en emda. Da mai quinto insieme sin in un tira veta en che passa 3 ons. Ma esci so esser stentox da far giù trasor in nas, il corpo che bec per tentar nox, ma bain per ens protegger.
Si sa eins da freiz lura daia impostut 3 robes ci smüden. Il nas ci culla is sto sternidar e la vusch es müde eventuell solid più bassa. Ma perché insomma? Erschano nu vain eins da freit vai no normal manch moc in nos nas. Il moc ans protegge da bacterias. Schnotran il fla va l'aier al prüm tras la vetta de moc avant coir in nos pulmuns. E normalmein non arrivan quelles bacterias fin pro la vetta. Se quelles bacterias van pro li stes tras quella vetta de moc, lura ponelas as multiplicar. I da di mena là sco un nou ed ad una de più bacterias. La vetta de moc prova de protegger e reagisce. Ella produe de più moc e voilà il nas culla. No stein fario nas ed uscevan las bacterias derce ora pass per pass. Se no vain stoppa al nas, lura müde quai nossa vusch. Provai bez vesse da tgnai rugnada serà al nas cul man e di scuoler lura. Donna, un pa curios, non? Sumlaint ese curce nos nas is plain moc. Sper quai poi darce nos bindels de la vusch, questi sun responsabels ce no se van insomma far tuns, sun un pa inflammats. Lura müde quai nossa vusch. E lura amo pro l'ultim punct, il starnidar. Quai es un reflex. Vuol dir il corp fa als ce no gnanca no pudain influenzar. Se no vain da sternudar, es impossibel da tiner su quai. Micetant, stai no sternudar, se no vain eins de freit. Lura della forza al ciotter ci ha fatg gozies al nas. Se no ciu fain però un de freit, lura es nos nas un pa sensibel. Svelt e profond traina eint il fla, tgnain cuort l'aier eint in no, las muscles del ventre del brust as tiran insembel e lura ora culaier. E quai con un tempo da fin 160 km l'ora. Più svelt sco un auto sull'autostrada. Nos corp fa quai con una buona ragione. Con sternudar van ora fitch bleres bacterias or da nos corp. Ma, quai ci des bun per no durante un de freit non es forza usce flot per in cun de spera. Qual pur es derce torsu quelles bacterias es vessen ir amalà. Per quai es bun da sternudar in quella direcziun in giocen in giù non es et gnai un fazzun davant zu. Etter in normal de fregt è in nos corp bun de nicr tutte se sets pus pesang, ma per gidare del de nicr pi spert pus pe fit è l'important de bever bler e dormecre vonda. Givgia è sto idee di futur e die supponcits ples de vosoters saran stos a dar en cit en differenz mestirs. Sco per exempel arina ter nox mini sguards che ci nox via en sant. Usceie anchel biech co. Cosan toppen normalmente politikers e politikers. Sterses e che però sto un po' oter. Cent matas di antir canton Grigion andascia esser per ende parlamentarias. Ellas han baitò al Cussegl Grond su de temas sco per exempel il ambient, plazzas de lavocr e mobbing. Insbesondere bleibt der Frauenteil in Wirtschaft und Politik nach wie vor ungenügend. Es gibt ja eigentlich keinen wirklichen Grund, wieso wir Frauen nicht gleich viel Lohn bekommen wie die Männer. Ich unterstütze diesen Antrag voll und ganz. Si veci las matas on dece ci elas painzen e nia vujo. Quellas entupada ol schon do 3 diedes. Il scinum no Parlament de Matas e nia organisò dil post de sta per domandas de egualitat di Grigion. Ch'egli anch'els ci varden ci las donas ed ils omens vegen ils medems drets. 3 propostas dasten las Matas ossa surdare il Cussegl Grond ed il zets von allora transchel. E forza vigna loro schizont egna de quellas propostas de las Matas realisada. E da quelles matas gianza nossa ter quels lumpazis c'è un gulo a me in studio di mini sguard. C'era l'einzene da in cici e co al nostro studio. C'è un gulo el. Oggi non nada manch sonda lunga che vo decr 12 ore scultura agli antir mercea da coira uscea cotter noxter RTR. Che vo decr ossa gist a metla nostra greenbox in mini sguard e Liam. Adossa, che fissi sto? Proz, nog sono sein, bein de lunga per speneda, an finlo, e una bella sera. E ciao zusammen! Lei!